bakunze ba success the winner nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha kugira ngo bibane namwe ari nako kandi ngenda shimira umuntu wese maze gukora subscribe rwose ni yarandemeye ndamushimiye cyane Imana imihe umugisha hari nako kandi saba umuntu utarakora subscribe kwajyagira gutya rwose akabisoza kugira ngo tubashe kugenda tubana neza ngende bagezaho amakuru by'umwihariko amakuru y'imyidagaduro ndetse n'amakuru ya siporo. Hanyuma rero twinjiye muri Premier League update ndetse n'andi makuru agenda avugwa mu Rwanda by'umwihariko ajyanye n'imikino yabaye muri no weekend yewe ndetse no muri Premier League turareba imikino yabaye muri no weekend tunarebe n'uburyo table ihagaze uburyo amakipe agiye ahagaze ku rutonde rwagiye ruhinduka. Reka rero duhere hano mu Rwanda turavuga ku mikino ibiri n'umukino wari wahuje ikipe ya Mukura ndetse n'ikipe ya Etoile de l'Est umukino waje kurangira ikipe ya Mukura itsinze ibitego 4 ariko uburyo umukino ngewe nabashe kwirebera n'umukino wabaye ntihara kuri stade Huye umukino nitegereje neza n'umukino ikipe ya Mukura yatsinze ariko nanone mu buryo navuga ngo ikipe itaragize imikinire myiza aho bose bagiye bakina umupira wo hejuru ubona kugenda bakina wa mupira wawo tuzi wo kugenda bakora ama set piece cyangwa se bagenda bapasanya rwose abonaga ntabyo ku buryo uvuga uti ino kipe ya Mukura ikomeje imikinire nkiriya na hantu yazagera ariko umutoza avuga ati nibyo koko turatsinze twinjiye navuga ko ubu ngubu noneho mu twinjiye muri mood ya championnat ari nako rwose kapiteni areza amwunganira. Hanyuma indi match navuga yabaye mu Rwanda ni ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport Club aho rwose ikipe ya Kiyovu yagize gutya ikanyagira ikipe ya Rayon Sport ibitego 2. Masud Juma atangaza ibintu bikomeye avuga uburyo rwose ngo bakinnye neza ariko ntibabashe gutsinda. Ntabwo mbizi niba ayo magambo yavuze rwose aza kugwa neza abareyo ntabwo nzi niba baza kuyakira neza. Reka rero twambuke twigira muri Premier League irushanwa rikomeye cyane hari mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi hose muri rusange. Nta bindi rero turi match zabaye ku wa gatandatu itariki 4 ndetse ni na match zabaye ku cyumweru ku itariki 5 itariki 4 turareba match uko zagiye zigenda. Ikipe ya Newcastle ya itsinda Burnley igitego kimwe ku busa igitego cyatsinzwe na Wilson ku munota wa 40. Ikipe ya West Ham itsinda ibitego 3 ikipe ya Chelsea 3-2. Hanyuma ikipe ya Southampton itsinda inganya na Brighton igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Wanderers n'ikipe ya Liverpool itsinda ikipe ya Wanderers igitego kimwe ku busa mu gihe ikipe ya Watford yaje gutsindwa na Manchester City ibitego 3-1. Tujya kuri match zabaye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 nyine muri no weekend itambutse ngo ni ku cyumweru. Tubona ikipe ya Tottenham itsinda Norwich ibitego 3 ku busa. Ikipe ya Manchester United itsinda igitego kimwe ku busa bwa Crystal Palace mu gihe ikipe ya Leeds United yanganyije na Brentford ibitego 2-2. Hanyuma Aston Villa igira gutya itsinda Leicester ibitego 2-1. Imikino rero yabaye muri no weekend situma table cyangwa se uburyo classement cyangwa se classmate ya Premier League ihinduka aho ubu ngubu urutonde ruyobowe n'ikipe ya Manchester City n'amanota 35 igakurikirwa na Liverpool ku mwanya nyine wa 2 n'amanota 38 mu gihe ikipe ya Chelsea ku mwanya wa 3 n'amanota 33, West Ham ku mwanya wa 4 n'amanota 27, Tottenham Spurs n'amanota 25 ku mwanya wa 5 mu gihe ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 6 n'amanota 28, ikipe ya Arsenal ku mwanya wa 7 n'amanota 23, ikipe ya Wolves ku mwanya wa 8 n'amanota 21, mu gihe ikipe ya Brighton iri ku mwanya wa 9 n'amanota 20, ku mwanya wa 10 hari ikipe ya Aston Villa n'amanota 19, mu gihe ku mwanya wa 20 cyangwa se umwanya wa nyuma
ari ikipe ya Norwich n'amanota City n'amanota 10. Ngaho rero nguko uko bihagaze muri Premier League. Turakomeza kubagezaho amakuru ya siporo. Icyo usabwe no gukora subscribe kuri Success the Winner Entertainment cyangwa se STW Entertainment, kandi si amakuru ya siporo gusa ahubwo turabagezaho n'andi makuru ajyanye n'imyidagaduro. Rwose icyo usabwa no gukora subscribe. Hanyuma reka mbashimire, peace kabisa, amahoro abane namwe. Success the Winners Production. Success the Winners Production.